ifanikho careful nonani ngentshela abafana bami mina ke wekhuzane ke awungazi wena mhlawumbe ungizwa ngendaba nje ungibudlula ngithi mina into engonifusekisayo nanonala shule mali yokwenza live nihambisa ngentshela ngoba ngiyonifusekisa izolibhekile ngutshela mina anginaso ke isikhathi sabafana abangezwa mina ngoba ningamadoda nembadala kodwa nenzisoka abafana le mali yesosi ithathe nihambiseni le mali yakubo siqebu thathani imali yakubo siqebu iphimisele khona aweka amasimba engizowancenga la thathani imali yakubo siqebu niphimisele kubo siqebu ikhuzana finish and clear le mali akuyona eyamathole eyakubo siqebi ake nithatheni imali yakubo siqebi niphindiselene emuva asikwazi ukuthatha imali yesoso siyenzeni khona abanye ababethi hayi usiqebi uthathiwe lutho kune video kaSiqebu epaka egarage mawungazuma kahle ivideo uzobona ukuthi ngasesteringini kwakukhona ibhodlela likatshwala iStella lapho ngasesteringini uma ubheka le video lethi Siqebi niyapi lapho mawuthi uyabheka egarage kwakukhona ibhodlela leStella lilapha ngaphansi kwesteering emotweni okusho ukuthi naye lo Siqebu ayedlila utshwala ngalela langa kodwa le mali yesoso umsunyonyo ithatheni. A few moments later. To stand for this since ngine evidence yokuthi ukhona umuntu engikhuluma naye but angeke ngife again uma ngathi baba uKhuzani kwaMbongose ngithi babunala wamathole ngiyaxolisa nje kuphelile ukuthi ke kuzoba nomuntu ozothi hayi wena wrong ngokusho njalo uyigwala kunjanjani ayingabugwala la ayingokuthi ubani kwashacima ikhona into oyibonana usi acknowledge fanele ukwazi ukuhlahla amehlo uhlakaniphe uthi no ngiacknowledgeile ukuthi ukhona umuntu ose edit ama video because ufuna ngibe senkingeni nalabantu yabona ngibonile leyo nto leyo ukuthi hayi sekukhona nonyaka lo data la no ikhona into oyibonayo ukuthi hayi la sekunonyawo lo data la yabona mina ngiyababona abantu asebefuna ukuphusha into yabo ngegama lami ukhona lo muntu ose edit ama video mhlambe phakathi kwenkulumo yami la ngikhuluma khona ngoKhuzani afake inhlamba la ngangithiwa khona inhlamba ayifake ngaphakathi mina ngasho kahle ngathi angeke ngikwazi ukuthuka uKhuzani futhi angeke ngikwazi ukuthuka babunali so ngibonile ukuthi ukhona lo sefaka inhlamba engathi khona inhlamba ekhona and kunabanye abantu abayibelievayo leyo nto so to make the life easy for uKhuzani nobabunala ake ngisho nje kanje baba uKhuzani nawe babunala after sengirealizile ukuthi lenkulumo leyayilethwe umuntu othile kimina ethi ngikhulume ngale ndaba ngani public let me just say this ngiyaxolisa kinina bekumsebenzi wami vele ufuna imali makuthiwa mina ngikuthiwa hamba ufuna imali kodwa ukuthi nithuke akuwona umsebenzi wami angikaze ke ukunithuka cha futhi angikusho lokho ngoba ngisatshisiwe I'm just making the sky clear for uKhuzani the sky clear for ubabunala because I can see ukuthi there is a dirty agenda eseyizama ukuphushwa ngalama video ami cha khohlwa there is a dirty agenda nje nizama ukuyiphusha lapho ngemuva ngiyanibona so njengoba nje ngiyenza kanje I'm trying to make sure ukuthi the sky is clear because angifuni ukuthiwe hayi kwasha kwacima salamalahle no there's a dirty agenda sengiyabona ukuthi laba bafuna ukuthi lento iphusheke ngale ndlela cha